na kimwe baba gishobora gukora kuko bazanaga ibikwaru bakazana imbunda na headquarter zabo bakazikira Sake igisirikare cy'u Burundi kibandanya kurungika abasirikare muri Kongo. Ubu hirya y'ejo haheruka kugenda abasirikare 270. Buriya ifashe ibirometero 5 hagati ya Sake na Goma. Buriya Sake ntacyo yabifite. Uravuga nubwo itajya mu mujyi wa Goma. Okay, ubwo yabirenze Sake igafata ibirometero 5 ntiyinjire mu mujyi wa Goma. Igafungira aho ngaho. Ibihe byiza nshuti mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com, ndakuramukije kandi nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi tariki ya 26 z'ukwezi kwa 12 2023. Ni igihe hasigaye iminsi 5 gusa cyangwa se iminsi 4 n'amasaha umwaka wa 2023 ukaba urarangiye. Ndakwakira mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro cy'amakuru agezweho cyangwa se amakuru akusanyije. Ngiye ndimeka Kayiranga, ngiye kubana bagenzi banjye Rabin, Abian M ndetse na Alpha Mike. Ucikwe rero muri kiganiro nakwakiriye, nakiriye wowe ukurikira Bwiza TV, wako subscribe, ukora comment, nakiriye Ramazan hari mu Faransa, nakiriye Marigorette mu Faransa, nakiriye Chris Jane, nakiriye Moses, nakiriye kandi Boni Mutsindashyaka uri mu Rwanda, Imabirisi nawe uri mu Rwanda, Emily King uri muri New York, nakiriye Moses nawe uri muri Amerika y'Amajyepfo, nakiriye Inosa Mugwaneza, nakiriye Inosa nawe uri muri Houston, nakiriye kandi abavandimwe bacu bose aho bari, nakiriye Rose na Mama Rose bari mu Bubiligi. Ndabakire mwese, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ntujye kure, aho tugiye kureba ku nyungu zitandukanye kuri uyu munsi wa none, mwese muri kumwe natwe ndetse na bagenzi bacu aribo Bosco ndetse na Rabin na B&M. Yes Bosco, niwe wa mbere nakiriye uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi ku itariki ya 26 ukwezi kwa 12. Nyuma ya Noheli. Harabura iminsi 4 n'amasango umwaka tusoza. Yamaye. Se wowe wihuse ute? Niko bimeze. Rabin nawe ndakwakiriye ndetse na Alpha Mike. Murakoze cyane, nanjye ndabahaye yambu, ndabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Alpha Mike, Ndakumva nawe turakwakiriye. Ndi tayari. Turakwakiriye kandi mwese mbifurije umwaka mushya muhire 2024. Tuzawurye ntuzaturye. Kareka ntabwo uzaturya. Imana niyo ifite uburenganzira, niyo ifite amahitamo rwose pe. Mwagira abantu mwifuriza umwaka mushya na Noheli nziza. Noheli yo twayivuyemo. Mpereye kuri Alpha Mike, ninde wifurije umwaka mushya? Uwa mbere nifurije umuryango wa RDF kuko ndayikunda. Bose mbifurije umwaka mushya muhire. Uwa kabiri nifurije umuryango wanjye umwaka mushya muhire. Aba gatatu nifurije timu yacu ya Bwiza TV umwaka mushya muhire. Akane nifurije abantu bose bifuza ko
abarwanira kugira ngo babeho, Imana ikomeze bajye imbere. urakoze cyane Bosco. Nawe ni umwanya wo kwifuriza abantu ubunani umwaka mushya. murakoze Meki, mbanje kukwifuriza umwaka mushya na happy success ya successful zo wagezeho muri uyu mwaka wa 2013 nyinshi cyane. 2023 harya mvuze 2013 nakisubiza inyuma nanjye we nayuhezemo 2023 numva bia ndemo ahantu yaheze ndimo ndahumva nagumyeyo. Rero Meki, twibukiranye ko muri uyu mwaka abonyemo impamyabushobozi y'ikirenga mu itangazamakuru. Tumwifurije rero amahirwe masa muri uyu mwuga. Reka nifurize abantu bo muri M23 bose, niriwe mbavuga mu mazina, kandi nifurize isabukuru nziza afande Makenga wayigize ejo ku tariki 25. M23 aho bari hose n'ababakunda, kuko ngiye kuvuga amazina ikiganiro cyarangira, ariko mvuze bose kandi mbabwira ngo Imana ibahe kugira umwaka wa 2024 utandukanye n'indi myaka ku byerekeranye n'iterambere n'ibisubizo by'icyo bifuje kugeraho mu ntambara yo bamazemo imyaka itabarika. kuki utifuriza abakongomani bose na FRDC ikisekedi n'abandi kuko nari nkigenda yego nari ngikomeza. Nifurije FRDC aho bari bumva ko amahoro akwiriye, bumva ko ikiremwa muntu gikwiye kubaho. Mbifurije umwaka mushya muhire nabo, kuko ntabwo ari abanzi, ni intumwa z'umwanzi w'ikiremwa muntu. Nifurije abarundi bo mbasaba gutaha, ntacyo mbifurije, nta cyabazanye muri Kongo, ntacyo batayeyo, nta n'icyo bagirayo, ntacyo mbifurije. ariko wanayifuriza umwaka mushya koko kuronka uko keretse abari i Burundi. Ntago nifuriza umuntu waje, ariko nababwiye wenda umaze igihe we muri zagara z'iby'amashuri, abarundi baragiye barabaforoningisha bakababwira bati uwumva ari tayari kujya kurwanya abatutsi. Noneho bya bindi bababwiraga mbere ngo ni abanyarwanda, barabivuyeho barabirurira, barababwira ati ni ukurwanya abatutsi. Hari niba ari ampire hima, ubwo ni empire hima, ngo bari gutangira muri Eastern Congo. Abo bantu bitanze gutyo ni ibiremwa bya FDLR, kuko nibo bonyine bumva iryo zina ko ridakwiye kuba ku isi. Abo rero ntabwo nabifuriza umwaka mwiza, ariko ushoboye gutaha iwabo atahe. Icyo nicyo gikuru. Bave muri Kongo ntabwo ari igihugu cyabo, kandi utabishoboye nawe azasubizwayo mu nzira zindi. Inzira zo kubasubizayo zirahari. Nifurije umuryango wanjye Noheli nziza yararangiye, umwaka mushya muhire. Hari abadukunda, nifurije ababyeyi bari mu Bubiligi umwaka mushya muhire. Intwari zibyara izindi. Nifurije Marie Rosa, nifurije umubyeyi Jeanne d'Arc, umubyeyi Immaculée Chandro, mbifurije umwaka mushya muhire. Nifurije Tafazari, group yo kuri Twitter like Minister Tafazari, muhire. Bose rekane ko bavuga amazina nabo ni benshi. Mwese mbifurije umwaka mushya muhire, kandi icyifuzo cyanyu cy'amahoro ku isi kizagerwaho bitinde bitebuke, ni hafi, ndayareba amahoro imbere yacu. Nifurije groupe ya Bwiza TV umwaka mushya muhire, bazagira umwaka w'amata n'ubuki w'uburumbuke. Kandi nifurije buri wese
ukunda ikiremwa muntu kuzagira umwaka w'uburumbuke. Namwe Bwiza TV mbifurije kuzagira successful muri target mwihaye muri uyu mwaka tugiyemo 2024. yego by'umwihariko nifurije Rabin, Alpha Mike n'umuryango wabo, nawe kandi n'umuryango wawe, mwese mbifurije umwaka mushya muhire, mugire ibihe byiza n'umwaka mwiza mushya muhire. yego Rabin nawe ndifurije umwaka mushasha umuryango wanje tudabo yo basanzariye mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Ndifurije umwaka mushasha groupe ya Bwiza TV. Ndifurije umwaka mushasha abarundi bose banyotewe impinduka n'abakongomani bose banyotewe impinduka no kubana mu mahoro. Kombuza ivyo bihugu bibiri kubera ivyo birimwo nzuguru. Ndifurije umwaka mushasha kandi n'abo tutabona kumwe politike haba muri Kongo canke mu Burundi, abifuriza ko umwaka wa 2024 wobabera uwo guhinduka, ukababera umwaka wo guhinduka bakava mu bubi bakaja mu bwiza. yego Ndifurije umwaka mushasha umuntu wese yumva ururimi tuvuga twebwe nko kuri Bwiza TV, n'abandi bose banezererwa n'ibikorwa umuntu aba ariko arakora mu gushikiriza ubutumwa bw'impinduka ducishije kuri Bwiza TV. Bose ndabifurije umwaka mushasha, ni nkabo n'uwundi muntu wese yumva yuko anyotewe amahoro ku isi nzima. Murakoze. Okay, ndabashimiye cyane mwese nanjye ndabifuriza umwaka mushya muhire nka team ya Bwiza ikora mu busesenguzi kubw'umusanzu, kandi ndanabashimira umusanzu wanyu mwatanze kuva twatangira kugeza n'uyu munsi. No kuri successful twizije 100,000 mwagizemo uruhare, muraba gushimirwa. Umuntu wese ukunda Bwiza hari Bwiza TV, bwiza.com yubahe rwose kandi kubw'uruhare agira, yaba kureba ikiganiro, yaba gukora icyo ukora cyose wubahwe. So reka dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Bosco, hari update waduha? Bosco? Okay. Ubwo nakomeje kuvuga ngira ngo mikoro irafunguye naho ndi kwibwira. I'm sorry, update zirahari, ariko hari bimwe uraza kumfashamo kugira ngo ubimvugire. Reba iyo message nguhaye, kuko icyo giswahili cya Kongo urabizi ko ntakizi, niba we wabishobora. Cyangwa ni ikinyagiswahili. Kibari igiswahili kivanze. Ibi Rabin arabivuga, arabizi. Rabin nawe arakizi icyo giswahili. Rabin, iki giswahili wowe uze kugisoma. Ugishoboye. Gishyize muri group. Yabo. Rero nyine nkuko mubizi imirwano irakomeje muri Masisi. Umunsi w'ejo abarundi bararimbutse. Hari ukuntu M23 igenda ikababeshya bakaza, abarundi bari batinye kwa divasinga M23 yereka abazarenda uko bayishoboye, iva ku gasozi kanuza ka Karuba. Abarundi baza bahita burira imodoka, baza n'amamodoka, ntabwo barokoye umwe byibura mu bari muri ayo mamodoka, uko yari amamodoka 5, uretse abashobora kuba bafashwe ntabihamya kuko nabo bashobora kuba barapfiriye muri iyo ntambara. Abari batwaye ibikoresho byajyaga hehe? Urumva iyo bagenda nyine bajya Karuba, kuko bari bagiye gukaba Karuba, bazarenda bari babwiye ko Karuba bayifashe. Bagenda urumva bari bajyanye n'ibikoresho, hari amamodoka agera muri 3 bari bajyanye.
bari bayatwayemo ibikoresho nk'amakompura nyine amasasu n'ibindi. Urumva ko batari kubijyana ku mutwe n'ingabo za leta rega. Yego. Abo rero nibo byibura wavuga ntaho imodoka zitwaye abantu zo barazishiririje. So kugeza uyu munsi M23 yari za Kiroci, ariko pana Kiroci ati mu centre, Kiroci hejuru ku misozi. M23 niho yari iri, ariko ntekereza ko Kiroci hageze ntibiri hafi kugera mu mujyi wa Goma. Kiroci ni hafi ya Sake neza, urenze Kiroci urinjira Sake. I think so. Ariko ejo barwaniye ku makara. Ku makara ubu utarinjira muri Sake, ariko ni hafi ya Sake. N'uyu munsi rero bashobora kuba bahateye M23 ikabarasa. Ibyo ari byo byose kiriya giswahili Rabini nagisoma kiraza gusobanura niba M23 yaba yarenza aho ku makara, kuko giye igiswahili cyo muri Kongo maze kukibagirwa. Maze kukibagirwa birumvikana. Yego. Update rero nyine nizo z'intambara, hari imirwano muri Kongo, intambara irakomeje kuko Gisekedi nyine. Kandi ikindi navuga muri Kinshasa bishe umubirigi wari uhari ngo w'inzobere mu bintu by'amatora, kugira ngo atazatangaza ibyavuye mu matora. Uyu mubirigi ngo yarafite data zose zagomba kugaragaza ukuri, niko nahoze mbona abantu babivuga. Baramwivuganye bavuga ko yiyahuye. Ntabwo ari niko bavuze, ariko barabeshya. Ntabwo ari we gusa, barakomeje kwica batavuga rumwe nabo. Muri Sud Kivu umudepite wari uhanganye na wa wundi ujya yiyamamaza avuga ko we intego ye nawe ari nk'iya Gisekedi yo kwica abatutsi, nawe yahise amwica kugira ngo hatazagira uhangana nawe mu matora. So aho amatora arangiriye yaravuze ati ko nari kandida unique, ubwo ndi depite. Ngayo nguko uwo yiyamamazaga ari wenyine. Uwo biyamamarije hamwe yamwishe mbere yuko amatora aba. Ngira ngo mwaramubonye bamurashe bari kujya, abapolisi bari kujya kumutabara bajya bamuniga. Okay. Birumvikana. No ndumva ubwo nizo update ufite uyu munsi. Nizo mfite, izindi zari zitarangiraho rwose, nari nkiri kuzibaza zari zitarangiraho. Amanetiwaka yaho yabaye ikibazo, ngubwo no kuzenguruka ugaca kuri runaka, ntago byoroshye ku buryo bigeraho bishoboka gukoresha icyombo. Topic yacu uyu munsi iravuga kuba M23 iri avance mu marembo y'umujyi wa Sake. Ubwo harabasigaye iki? Nibyo tugiye kuganiraho. Alpha Mike aratwumva, ngira ngo birajyana cya giswahili cyawe aho uzubaza. Alpha Mike. Alpha Mike. Alpha Mike sindi kumubona. Okay. Rabin. Sabwe. Uranyumva? Yego. Okay. Twagiye dutangira ingingo yacu uyu munsi, aho tugiye kureba ku mirwano iri kuba, imirwano isa nkaho yerekeza mu mujyi wa Sake. Biraza gutanga iyi sura mu rugamba ku mpande zombi zihanganye mu gihe M23 bayinjiye mu mujyi wa Sake. Alpha Mike nakubuza, ariko reka Rabina twanzikire hanyuma ndakugarukaho. Rabina umwanya n'uwawe. Icyambere muri update nagenda afite icyo nongeraho. Igisirikare cy'u Burundi kibandanya kurungika abasirikare muri Kongo. Nk'ubu hirya y'ejo haheruka kugenda abasirikare 270.
bagiye i Kinshasa. Ego ni ukuvuga bari 150 bari muri formation mu Cankuzo muri bimwe byo gukoresha inkoho za mudahusha niko umengo bazita no gucungera inzego z'igihugu. Ariko abijana n'itanu haciye havayo 130 ko 200 batorokeyeyo bakiri muri formation. Hanyuma rero urumva hasigara 130. Yego. Hanyuma babonye ko ari bake baca bahitana bo muri BSPI 150 barabongereza baburiza indege ijikishasa. BSPI ku batumva cya Giswahili Mike yari ko aravuga. Ni bureau spécial de protection des institutions. No kuvuga ni gisata cha polisi kijejwe gucungera inzego. Yego. Urumva bagiye Kinshasa gucungera Tshisekedi, byerekana neza yuko amatora yiteguye kuyiba akaguma ku butegetsi. Ako karagaciyemwo rero reka tugaruke ku byacu. Kandi nakingenzi abantu bakwiye kukamenya. Yego nakingenzi cyane kuko nukumenya yuko leta y'u Burundi, leta ya Gitega, kuko mvuze ngo y'u Burundi mucumengo ni twese tubishigikiye ni leta ya Gitega ibandanya urucuruzwa rwayo rwo gucuruza abasirikare bakaba n'amafaranga. Rero muri sake mwareko muvuga muti sake irazengurutswe niko cya Giswahili cyanyu mwareko muravuga. Rero ngo leta yiteguye gufata ingingo dongo zo kubuza M23 kwizunguruka sake, urabyumva nawe. Ariko nkaca nibaza mbega izo ngingo itafashe zo gucunga Gicyanga no gucunga Mushaki no gucunga Cengerero na Cyanzu na Runyoni na Bunagana gushika muri sake uwo munsi irazikuye. Hanyuma ico ni kibazo nibaza. Ikindi kibazo nibaza, mbega sake izibiwe burya sigoma ibizibiwe yose, kuko nibaza ko sake ariyo voie de sortie ya Goma iriko ni voie de sortie ahubwo yo igana hehe? Rabin ashobora kuba agiye. Alpha Mike mu gihe Rabin ataragaruka wamwunganira. Muri update ikintu nakongeraho nuko icyo batavuze, hari indege za Antanove zirimo gusuka abasirikare benshi Igoma, ariko nta makuru tu barangije imyitozo. Izo nahoze nzibona rwose aho ndi zacaga ejo n'uyu munsi izo ndege za Antanove zirimo zirasuka abasirikare Igoma b'abakurutu, baburiza amamodoka, bamwe babohereza Sake n'abandi babohereza Kibumba. Ariko ibyo byose ni bigaragaza ko barimo kwitegura kurwana. Yego. Barimo bakora ibishoboka byose kugira ngo bitegure, ku buryo hari briefing bafite ishobora kuba igaragaza ngo intambara irahari. Ariko nanone ku ruhande rwa M23 nabo barimo barakusanya ingufu zose bitegura mu bice byose bishoboka kugira ngo bitegure iyo reinforcement FRDC ikora, nabo bayitegure. Gusa ikigaragara cyo nuko muri iki hagati yo gutangaza uwatsinze amatora no kumurahiza,
hari intambara ihari. So ku mpande zombi barayiteguye. Ariko icyo nshaka kuvuga gusa nuko buri ruhande rurongera imbaraga mu buryo bwaryo, bwaba ari ku ruhande rwa FARDC barimo rongera imbaraga, no ku ruhande rwa M23 nabo barongera imbaraga. So icyo dutegereje ni ukuvuga ngo umwambi urakira hehe. Ikindi nuko ku ruhande rwa za Minova hariyo umukapiteni wa FARDC bari barashe mu mutwe witwa Inkodosi. Hariyo n'uwitwa Kavamahanga w'i Burundi. Bose barimo bakusanyiriza za Minova kugira ngo batake. So ikigaragara nuko hagiye kuba indwano nyayo izagira icyo isobanura. Yego. Ariko hagati aho ngaho M23 wasakira yifite ku buryo n'impunzi zari zavuye za Masisi zaje Sake nazo ubu ngubu zatangiye kumanuka zijya muri Goma. Ko hari amasasu kuva ejo yaraye avugira Sake ku buryo nta mutekano uri Sake. Anytime cye shobora kwatombe. Muri make anytime ushobora kujya mu ntoki zitari izawe cyangwa se za M23. Okay. Uravuga Sake? Birashoboka rwose, biri kuri 95%. Aha rero niho nabazaga Rabin nti biraza gutanga iyo sura mu rugamba ruri hagati y'izi mpande zombi zihanganye, igihe yabifashwe cyangwa igihe yabikomeje gusumbirizwa. Uravuga Sake? Okay, Rabin, go ahead. Oya, nabazaga wowe Rabin yagiye. Ntabwo hari yagiye. Rabin nawe ndakibaza wowe wamwunganiye kuko yari yagiye. Wambazaga ngo iki? Nabazaga nti mu gihe bikomeje kuba gutya, Sake ikomeje gusumbirizwa, byaba M23 hageze biraza gutanga iyihe sura mu rugamba ruhari hagati y'izi mpande zombi? Okay. Ikigaragara cyo nuko kugeza uyu munota FARDC muri North Kivu irabisigaranye Goma yonyine, kandi nisigarana Goma ushingiye ku basirikare bari muri Goma. Gute se kandi Rubaya? Ubundi yaronshigaga yafata Rubaya za Rubaya, yafata muri za Rubaya. Oya yafashe Sake, Rubaya nta kibi kivuze. Ni ukuvuga ko abasirikare bari muri Goma na kimwe baba bagishobora gukora, kuko bazanaga ibitwaro bakazana imbunda na headquarters zabo bakazikira Sake. Sake M23 niba imaze kuyikontorora batagishobora, FARDC itagishobora kugira access muri Sake. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ikintu ziriya ngabo zose ziri butangire gutekereza ni uguhunga. Nizitekereza guhunga, ahantu hasigaye ni habiri honyine, arabari mu Kivu no mu Rwanda. Kuko impamvu mbivuga gutya nuko Sake ni hub, niyo yonyine yagaburiraga Goma. Sake nifatwa Goma ireba iri mu bibazo, kuko niyo nzira yonyine yari isigaje. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, abasirikare bari muri Goma nta kindi kintu baba bagishobora gukora usibye kurwana umuhenerezo cyangwa guhunga. Nibyo bintu byonyine baba basigaje. Kandi niba M23 iri ku musozi wa muremure ifite Karuba, nukuvuga ngo Sake ubwayo amasaso akaba
yaraye ijoro ryose avugira muri Sake, impunzi ziri muri Sake zirimo zimanuka umuhanda wose Sake Goma wiriwe ari urujya n'uruza rw'abantu bikoreye imizigo bajya Goma bava muri Sake. Ni ukuvuga ngo na FARDC ubwayo neza kwiragwa muramba baretse nyene byagenze nasanze navuyemo. Ubu myutinze uravuga mu kanya yego. Yego arufa komeza. Urumva meki? Ni ukuvuga ngo Sake ubu ngubu n'abayirimwo bitwa nk'abarwanyi ntago bari safe, ku buryo isaha n'isaha n'ejo mu gitondo ushaka kumva ko na access ntago waba uri ku musozi wa muremure FARDC mu gatebo. Kandi FARDC nayo irakireminga ivuga ngo ntago ari bo barwana, ni abazarendo barwana. Ntago iremera nase abazarendo bararwana, FARDC iri muri Goma. Ahubwo sirakora iki? FARDC iri muri Goma. None se Sake bayifata, FARDC irajya kurwanira hehe? Mu kibaya cya Kibumba hose iraza kuhashobora. So nare amakuru tubazanye nayo kuza bagakangaho bagahita birukanka mu minsi wenda nk'icyumweru kimwe. Ndakeka ko muri Goma abashoboye baraba barimo kuzinga imizigo bashakisha ahantu banyura mu Kivu cyangwa bajya mu Rwanda. Ariko ni ukuri Sake kugeza uyu munota ntabwo iri safe to FARDC, ntabwo iri safe pe. Ndabona bavuga ko ari ibirometero 23 uvuye Sake. Ya kadre ariko ni 10 hagati ya 20 na 12. Yego. Ya this 17 ku basirikare barwana na kantu gato cyane. Na masegonda. Okay. Arega ndahazi. Kuva Sake ugera Goma ndahazi cyane pe. Yego ndabyumva. Hanyuma Arufa wenda nguhaye akaruho gatonge kwa Rabin wari ukivuga kuri impact no Arufa Mike arakunganira yabaye nkugufatira mu ngata kuko wari ugiyeho gatoya. Rabin uraverable? Yego agatirano kawe wakongera kagatanga. Naje mvuga ibisa n'ibyo Mike yari aravuga. Araza yuko twari tugize iminsi tubabwira tuti M23 ntireka gufata Goma ngo nukubera itayigomba, ni strategy yayo y'ugushaka kudatakaza abasirikare benshi mugabe igakora ibikorwa binini. Narababwiye twe na Mike kandi twavuga rumwe tuti nimwumva bafunze umuhanda Sake Goma nuko Goma tuzoba dufata ko yamaze gufata. Rero iryavuzwe riratashe, Sake iri kwirafungwa ubiri mu kato nkuko mubivuga. Igisigaye nuko abashoboye guhungisha imiryango yabo muri ino minsi ya bunane mbere yuko bonane yinjira bakwiye guca mu mazi bagahungisha ababo kugira ngo bazoje kurira bonane ibukavu induru zitaratangura kuvugira indani kuko nta nico mbona mu buhungiro kurira bonane mu buhungiro ko nawe Rabin rwose. None buramatari guverineri wa Nord Kivu nava muri Goma kaja bukavu ntazo bari mu buhungiro. Yego cyane rwose. Azoba ari mu buhungiro kuko ataye biro, ataye intara yararongoye, ajanye n'ibikoresho n'igisirikare barirutse. Ubwo n'ubuhungiro, hariho ubuhungiro bw'indani mu gihugu hakaba n'ubuhungiro bwo hanze y'igihugu. Ubwo rero batubwita ubuhungiro bw'indani mu gihugu. Rero kandi uriko arabiprovoka ivyo vyose n'ikisekedi kuko kwiba amajwi ya jewe turi ngaha nta numwe yakorotse ava mwijuru muga dukoresha pronostic y'ivyo tubona. Kisekedi uravye imigambi yiwe n'imigabo nukwiba amajwi
akaguma ku butegetsi nk'uko leta y'Ibujumbura bimufashamwo ibimubwira ingene bagiye barabikora, hanyuma intambara bakazoyiga mu nyuma mugabo yabanje kugundira ubutegetsi. Rero nico kiriko kiraha ishavu M23 yo kuvuga ati uwo twagwanye none no mu matora aho kwemeraho intahishiza ariko arashaka kwiba. Reka rero natwe tubandanye ibikorwa kuko yaramaze kutubwira yuko atabiganira akeneye. Uwagira atsinda amatora yitwa Tshisekedi nta biganira akeneye, yarabivuze. Urumva rero nta mpamvu yo nta mpamvu n'imwe narirya ntuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga agahengwe k'amayinga abiri, FRDC y'ubwayo akaba ari iza kubiviyora kandi izi kuri muri position de faiblesse. Ntacobuza rero M23 ko yugara Sake ikongera ikugara na Goma, hanyuma ubona ashobora guhunga agahunga. Niko genda kibona. Yego. Hanyuma tugiye kwa Bosco. Yes, Mike. Wowe Sake urayibona hishobora kujya mu maboko ya M23? Urayibona gute? Rero buriya Sake ndabona ko bishoboka ko bayinjira, ariko nuko ni 50-50 ku mboni zanjye kuba bayinjiramo, ariko nanone kuba bareba inyungu. Ese nitwinjira muri Sake inyungu yo ni iyihe? Kuko niba baramaze gufunga imihanda yose isohoka muri Sake ijya mu tundi turere dusigaye, nta mpamvu yo kwinjira muri Sake. Ariko niba hari umuhanda uhari kuwufunga bigoye, kwinjira muri Sake nabyo ukumva ko biba biri ngombwa. Rero ndabiha 50-50 bitewe nuko niba baramaze gufungira za Karwa, bivuze ko umuhanda ujya za Minova ufunze. Nta muhanda uhuza Sake na Minova. Uhereye ku Birunga haruguru, imihanda yindi yose yinjira muri Masisi irafunze. No kuvuga ngo kwinjira muri Sake birashoboka kubwo gukuraho threats, menace y'abasirikare ba FRDC bari muri Sake, kugira ngo bagende bajye mu kibaya, niyo baba bari kuza bava za Mugunga bajye baza babareba neza, babari hejuru babitegeye babareba. Birashoboka cyane. Nkuko bagenzi banjye barabivuze hejuru, ntabwo njya kure yabo kuko Sake yafashwe n'ubundi. Mu by'ukuri uretse kuba hasigaye hari gukora urumogi, umuntu ufite umutima wese utanyweye urumogi ntabwo yaryama ngo asinzire muri Goma. Nubwo wa mugabo yavuze ngo azatera ibibombe mu Rwanda, ngo perezida w'u Rwanda ngo ntazarara mu nzu, ahubwo mbona aribo basumbirijwe. M23 ifata Sake, Kirimwami ntabwo yaguma iguma. Ntabwo yahaguma, anahagumye yahaguma ubwo afite icyo avuganye na M23, kuko ntabwo ari we ukiyoboye Goma. Uyoboye Goma baruri Sake. Ikindi cyo mbona, ubwicanyi bukorwa muri Goma bwagabanuka, kuko abicanyi abari kwica abantu muri Goma baba batangiye gutekereza kabiri, ko ndica umuntu mu maso y'abantu nzacikirahe. Ibyo nabyo bishobora kugira icyo bifasha mu kugabanya ubwicanyi buri gukorwa. Ukabona ko kwinjira muri gufata Sake bishobora kugira ibintu byinshi bihindura muri Rugamba. Yego, biragira byinshi byahinduramo, kuko biba bigabanyije na confidence y'abari bazi ko abarundi bazagira icyo bahindura mu ntambara. Wagina bo simpamya ko baguma muri Goma. Sake ifashwe Wagina bagenda, ntago baguma muri Goma. So abari bizeye rero ko hari cyinshi kinini abo bantu bashobora guhindura mu ntambara, arimo izo ngabo z'abarundi zikomeje kuza nibiki. Buriya bari abantu n'abarinze Tshisekedi, rega buriya n'abarundi, abantu bari hafi ya Tshisekedi neza, abo bita close escort n'abarundi. Abarundi rero baje bazi ko hari icyo bagiye guhindura, byose ndumva biba bibaye impfabusa, kandi biba bishyira na Goma mu nzira ngufi yo kuba yafatwa.
ibyo twakomeje kugenda tuvuga twe twavugaga nk'abantu bashyira mu gaciro, ariko twibukiranye ko muri Kongo harimo ibintu byinshi biba ukabona ko agaciro gashyirwamo ari gake cyane. Nagoma ushobora kwisanga ugasanga M23 nta yindi shoye ifite uretse kuyifata, nabyo birashoboka. Inyuma ya Sake nagoma ushobora kwisanga ugasanga M23 nta yandi mahitamo isigaranye uretse gufata Goma, kuko kuba yarakomeje kuyireka tweberanwe neza, yakomeje kuyireka kubera gushaka ko bakomeza kwacisha ibikoresho, bayizanira ibikoresho. So rero ishobora kwisanga nta yindi isho ifite uretse kuba yayifata nayo, nuko byumva rwose. Ukabona inzira zirimo zigenda zihinduka. Niba warigeze ubuguzaho insoro zahinduye umuvuno, imivuno yarahindutse cyane cyane. Uzabibona vuba ahangaha, uzabibona ubwo suko ntiyikaraga ikagenda ikarasa, ukabona irongera iragiye, ukabona FRDC bajyanye imbunda zihanura indege muri M23. Ubundi hari ikintu kijya kinshobera meki, hari ibintu ngeraho nanone nkavuga mbivuzeho cyane, nabambaye nk'uri kugambanira aba bari kwirwanaho. Ariko se iyo urebye ukabona FRDC ifashe za Stinga za Milizayiri zijyanye ku rugamba Mushaki, Cyangwa, igiye kurwana n'abantu izi ko badafite indege, ubundi kandi zarangiza zikabafatirwa ejo ikagarura indege hejuru yabo. Mu by'ukuri ntibiri gutanga indege ngo ihanurwe. Ikindi cya kabiri, ntiba yajyanye ibikoresho n'ubundi ngo bifatwe, ugasanga Kongo reka dutegereze, kuko nibi by'amatora abagenzi banjye bavuzeho nabyo mbikomojeho. Umuvandimwe Gisekedi ashobora kuba azashyirwaho nuko yarasanganywe, ari we wari usanganywe umurishyo, ariko atari we wari ukwiye ingoma. Okay, ntacyo reka mbe nkweretse ndavuga n'ubundi urabivugaho, hanyuma dusubire kwa Alpha Mike. Alpha Mike, Alpha Mike, Alpha Mike, mu gihe ntaramubona reka njye kwa Rabin. Kuba izi mpande zombi zihanganye zose zitegura intambara mu buryo bugaragara mu gihe hataratangazwa uwatsinze amatora, bisobanura inzira y'amahoro cyangwa no guhangana hatitawe kuzatsinda cyangwa uzatsindwa? Erega n'ubu umuntu atitaye kuzatsinda, M23 yabwirizwa kwigwanaho, kuko ntawuzi mbega uzoza we wazoza ati. Dufate ko hatangiye Tshisekedi, mbega wibaza ngo M23 nangifite ikibazo. Ariko ubu nta kibazo kugerageza yego. Rabin komeza. Nariko mvuga ni M23 umutegetsi wese yoza yaba Tshisekedi yaba Katumbi ni bamwe, kuko yaba Katumbi sinizera yuko yoba yari yicaranye na M23 ngo babwira ati nintsinda jewe nzobumviriza. Rero mu gihe baticaranye na M23 ngo babwira ati nintsinda nzobumviriza, tukaba tuzi yuko mu myamamazo yavuga ko azogura F16, ngiye nibuka ngo Abisirayeli barekaramye umwami ku Mana. Imana ngo ibabwira iti ariko nubwo murekaramye umwami mukanga gutwagwa n'abaherezi, umwami azobatwaza igitugu, abahungu banyu azobagira basiki, agira abamurimira bamukorera. Mugabo bo baranka baravuga ngo dushaka umwami nk'ayandi mahanga. Natwe rero ngaho muri Kongo mbona yuko umwami wose azoza ari ugukoresha ibikorwa by'umuruho no kumerera nabi abantu bitwa ko ari abo mu buseruko bwa Kongo bavuga ikinyamakuru mu ijambo rimwe, kuko yaravuze atumba ati jewe nzogura F16 y'ukurasa. Yego, urumva zoba yiguriye ikibazo cy'ubuseruko bwa Kongo. Tshisekedi nawe ati sintuye nganira na M23. Urumva rero bose barasana, abami bose bafise umugambo umwe. Nico gituma M23
atakuzubara ibandanya ija gutabara abo yabwirizwa gutabara ititwaye ngo hari amatora. Ayo matora ntayiraba. Urabona ko no mu bice bamaze gutabaramwe abantu amatora atabaye, kandi barabayeho gusumba neza mbere n'abitwa ko bagiye mu matora. Yego. Hanyuma akandi harakantu ntuze Bosco yatangirije ko yavuze yuko mu gisirikare cy'u Burundi bavuze yuko bagiye kurwanya Empire Hima, arico gituma to kwifuriza umwaka mwiza abavuye mu Burundi bagiye kurwana muri Kongo. Nagomba ndamubwire yuko burya bose ntibagenda ngo banegerejwe nuko bababwiye ko bagiye kurwanya Empire Hima. Ni itegeko kandi ico akwiye kumenya imbere bashiramwe abatavyumva, kuko bavuga bati shira imbere umututsi aje kurwana n'umututsi mugenzi we wo muri Kongo, babanze bahezanye, hanyuma natwe tuzofata ibisigaye. Rero si ukuvuga ngo abajabutse muri Kongo bose ngo nuko bagenda baravuga ngo haleluya tugiye kurwanya Empire Hima. Ntibanabibwirwa mu bisanzwe, ni itegeko rya gisirikare. Gusa ico bategerezwa kuryubaha. Ico ndabakema gusa nuko nabo bataravye neza bazosanga barabaye ibigwari kube byo kwigwanaho. Tureke kugwanaho umunyagihugu, bonyene bari bakwiye kwigwanaho kuko bari ku mushiro. Okay, urakoze cyane Rabin. Alpha Mike, ni ikibazo n'ubundi gisa sinzi wakora comment, yari ikibazo kibaza ngo mu gihe nyine kuba abantu barwana amatora ataratangazwa, akibazwa ibisobanuro by'inzira y'amahoro, niba koko inzira y'amahoro abantu bayitega kizaboneka ku watowe cyangwa se uzatorwa rwose yaba Kisekedi yaba ndetse na Katumbi cyangwa n'undi wari wese ushaka kuza kuyobora Kongo. Nibyo Rabin yavugaga, ngira ngo ari wagiye. Hari comment umva washyiraho mu gihe nashaka kubaza ikindi kibazo? Urakoze cyane Mbeke. Wenda ntaragera aho ngaho kucyo warumbaje. Reka jewe akenshi nkunda gukora analysis ku bintu bya gisirikare. Buriya M23 ntago ari ngombwa kujya gufata umujyi wa Sake ko already irawufite. Ahubwo my prediction, iramutse ifashe ibirometero 5 hagati ya Goma na Sake, yaburutse umuhanda ujya Minova, nta access ifite kuva Sake ijya Minova. Ibi byabaye completed. Iramutse ifashe ibirometero 5 uvuye muri Sake ugana Goma, ikaburoka uwo muhanda ikaba ari ufungira, buriya nubwo itajya mu mujyi wa Sake ikibazo yaba kirangije. Ikirangiza gute se kandi nta mujyi ikaburoka ku buryo nta kintu kivugoma. Kuvuga ngo gufata ibyo birometero idafite umujyi, ubwo yabivuga ko ifite iki? Idafite center. Ndimo ndibaza idafite umujyi center ya Sake yabifite iki? Oya, umva Meki. Buriya ifashe ibirometero 5 hagati ya Sake na Goma. Buriya Sake ntacyo yabifite. Uravuga nubwo itajya mu mujyi wa Goma. Okay, ubwo yabirenze Sake igafata ibirometero 5 ntiyinjire mu mujyi wa Goma. Igafungira aho ngaho. Nukuvuga ngo icyo gihe umuzarendo wabo uri muri Sake yakwishakira inzira, yakwambara civili, yakindura mu civili, yagira ati nukuvuga ngo Sake bakomeza, ariko nta kintu cyava Goma kinjira Sake kuko yabimaze kuhaboroka. Aho kugira ngo ijye muri Sake ijye kurwana no gushaka bazarendo n'ibiki, yafata ibirometero 5 uvuye Sake ugana Goma, igafungira aho ngaho,
ikababloka. Ubwo nicyo bita kugota kubagotera. Itiri bijye no mu mujyi wa Sake. Nicyo bita kubagoteramo. Cyane rwose. Ntirirwe ijya muri Sake igafungira hariya gusa. Ukuvuga ngo nta kintu cyava Goma kijya Sake. Icyo abanyegoma bakora nta kindi ni kuanza kufunga mizigo. Wanyumvise? Yego ndikumva. Niyo prediction, nicyo kintu wowe ubona gishoboka. Prediction yanjye. Yego. Ni nako mu ntambara bigiye kujya mu mujyi, baraza kujya mu mujyi, batangiye Yego. Bagakora muri tactics zabo, nubwo batajya mu muhanda ngo bashyiraho bariyeri, ariko nta kintu gishobora kuhanyura. Buriya Sake baba bayirangije kandi nicyo bari buze gukora. Icyo ni ijambere. Ikindi warumbajije ni ikintu cy'amatora. Yego. Buriya rero reka nkubwire meke. Abarimo kwiyamamaza bose bashaka amatora bose, niba warakurikiye ukumva nta muntu n'umwe wigeze yiyamamaza muri kariya gace avuga ko ashaka uburyo ikibazo cya Nord Kivu cyarangira mu mahoro. Nta n'umwe. Niba ubyibuka umbwira umukandida n'umwe wigeze avuga ijambo rye rimwe ryonyine avuga ngo mu kwiyamamariza byose arashaka kugira ngo arangize ikibazo cy'intambara kiri muri Nord Kivu, specifically M23 nabo bahanganye nabo bicare bakemura ikibazo mu mahoro bitabaye intambara. Nta n'umwe wigeze akivuga. Buri wese arashaka kugaragaza ko ashaka kambara, kandi M23 intambara yifashemo neza. So what is going to come out of that? Ni ukuvuga ngo bagiye gupezanya imbaraga, ninde uri burusha indi imbaraga. Kandi muri Nord Kivu ugiye kureba agace FARDC isigaranye n'igice M23 ifite mu rucabana. So nifunga rero ibyo birometero 5 igafungira aho ngaho, yabafasha ku munwa no ku mazuru. Nta kintu gisobanura n'uwatsinda yatsinda. None se meke bafashe ibirometero 5 uvuye Sake. Yego. Kujya kurwana muri cya kibaya cya Kibumba se biraza kuba maribiki nta na kimwe. Ubwo arabasigaye gupfa no gukira. Ikibuga cy'indege se none se ikibuga cy'indege baraba gifite ntacyo baba bafite. Ukuvuga ngo buri wese arashakisha inzira zo guhunga nta kindi. Kandi ibi bintu mubwiye ntabwo biri buze kurangiza icyumweru bitabaye, kuko FARDC iri muri Goma iratuje, irohereza abazarendo birabananira. Nose nibafungura metero 5 uvuye Sake, imbunda zo warwanishaga barazishyira muri Goma mu mujyi se, barazishyira kuri Goma se, barazijyana hahandi mu mpunzi za Kituku n'ahandi. Birabe barangira. Muri make amakuru araguhindagurika anytime. Amatora ni ukuvuga ngo amatora batangaza uwatsinze cyangwa uwatsinzwe nta kintu birize guhindura ku ntambara, kuko intambara ubwayo yamaze guhindura isura. Yego. Okay. Alpha, ikindi nabaza kuri iki kibazo twibaze noneho turebe tuti
uzatsinda abaturage bo muri ibice byombi by'abahanganye dushobora kwibaza bamerewe bati noneho mu gihe iyi ntambara yahindura isura ibyo birometero 5 uvuga bigafungirwa aho ngaho abaturage bazabayeho gute ese nyuma yabyo byo bizaba bimeze bite wenda nabo sikaze gukunganira cyane cyane twibaze ku muturage muri iyi situation okay reka duhere za Rucuru ngira ngo hari amakuru muri iminsi mikuru muri Rucuru M23 yakoresheje inama ibwira abaturage ngo mutekane FRDC ntabwo ifite ubushobozi bwo kuba yatwambura na santimetero kubivuga kuriya nuko bari bafite confidence iyo ugiye kureba mu bice bya za Rucuro na za Masisi hamwe na hamwe abaturage batangiye kwishimira ibyo M23 yabagejejeho mu gihe ku ruhande rwa FRDC bo ubwabo darangira gute barimo barahunga bikoreye imizigo mu gihe bagenzi babo bari hirya aho M23 yafashe bo bameze neza barimo guserebura iminsi mikuru icyo ni igisobanuro kigaragaza ngo M23 is gaining confidence ku baturage uko uwo bahanganye nawe ahereza icyizere abaturage bari ku ruhande rwabo bishatse kuvuga ngo abaturage bari ku ruhande rwa M23 barimo baraserebura barimo barahabwa icyizere mu gihe abo ku ruhande rwa FRDC barimo guhunga icyo gace ni gisobanuro bivuga ngo abaturage basake nibafunga uriya muhanda uko nabivugaga baraza kubona igisobanuro ngo ninde ufite imbaraga ninde twumva dukwiriye yego yes so M23 rwabo abaturage yashoboye kuresituwinga bari safe bameze neza usibye abangaba begereye za Sake na Mishaki hino nibo bagifite wasiwasi kubera ko amasasa aracyavuga ariko bari hirya bari safe kandi n'abayobozi ba M23 barabegera bakababwira ati muhumure leta ya Kongo nta na santimetero izatuvanaho mu gihe ku ruhande rwa FRDC abaturage babo icyo batekereza ni ukwikorera imizigo no guhunga that is quite good difference so abaturage rero ba Kongo baho barimo kurwanira bateza agakiza kuri M23 kurusha uko bafite agakiza kuri FRDC n'abambari baje okay hanyuma wenda ikibazo cya nyuma twese dushobora kubaza ndakibaza Labin hanyuma boss kwakurikire ni ikibazo kivuga kiti ko ku ruhande rwa Katumbi baremeza ko bo bavuga ko yatsinze amatora ishyaka ryabo no ku ruhande rwa Kisekedi aba bakavuga ngo batsinze amatora ibi bintu ntibishobora gukurura amakimbirane nkibaza hagati ya leta ya Kongo na M23 ninde umuntu ushobora guhagarika aya makimbirane muri rusange ni umuntu uzahosha aya makimbirane kubona ko ikintu kiri gututumba ishobora kuzaza kiri mu yindi sura cyangwa se gishobora kurenga ubushobozi bwa leta ya Kongo cyane ko ibyo leta ya Kongo inaniye guhagarika intambara yaraniye yashatse bacanshuro bamercenary benshi byarananiranye ahangaha umuntu wese aribaza what next niki gikurikiraho Rabin ego nabajije gira ngo wacyumvishe nacyumvise Jenny noshobora kukwishura mu ngingo zibiri what next nuko M23 izobandanya urugamba gushikayo nyene
ibonye ko igeze aho ishobora ishaka gushika. Hanyuma izindi ntara nazo kubera batariko baremera umukuru w'igihugu yatowe, urabona ko hari n'abaza basohoye ikete rivuga riti twebwe ntitwemera ibyavuye mu matora. Nuko izindi ntara nazo zizohava zifatira ingingo yo gukurikiza akarorero ka M23. Aha tuvuga nka Gatanga n'ibindi bice. Icyo ni kimwe. Ikigira kabiri nacyo mu bundi buryo nuko induru zigiye kuvuga mu ntara zose zigize igihugu cya Kongo, abashigikiye Tshisekedi ugasanga batanye mu mitwe n'abashigikiye Moise Katumbi. Hanyuma wo kubihagarika uri kumva zuti nindu wo kubihagarika no ufise remote mu minwe. Ubwo remote ni umututu ufite powerful imbaraga. Remote ni telecommande. No kuvuga telecommande n'abazungu nibo babifisemo inyungu, n'ikimenyamenyo urabona ko aribo bahamagara ceasefire kandi kaba baya. Rero umunsi babonye yuko hageze bazobahamagara bati nimwicare ngaho mwabana tubumvirize mupiki bigende gute, banadeside uwutwara hagati ya Tshisekedi na Katumbi kandi bizobuka. Hanyuma abanyagihugu nabo bazoturura kuko kenshi baba bahejeje kugiranira amasezerano n'uzotwara ingene bazobigenza, nawe agahita akaruma abanyagihugu ati nimutuze igihugu gisubire mu ntuze mu mutuzo, kandi bivanye n'ingene abanyagihugu baba bamaze kurambirwa n'intambara baravyemera. Ariko igice cyo gihereyemwo M23 yo izoba yavyikemuriye. Nuko nkibona. Hanyuma Bosco nawe usozera. Murakoze Meki, yakoze na Rabini na Alpha Mike, buri wese ku ngingo yagiye avugaho. Iki cy'amatora rero Meki, nkariya Masisi rimwe ndaguha agastori k'umugabo wari uhatuye, yari afite umugabo yari afite inka ariko inzu yari ibyatsi. Aturanye n'undi we atunze inkoko ariko atagira inka. Uyu wari utunze inkoko yari umuhinzi. Uyu utunze inkoko inzu ye yari ibati. Hanyuma aramwoneshereza ari kumwiyama, aramubwira ati nawe uzanyoneshereze. Undi arataha n'umujinya avuga ati kweri inka ze zingira imyaka, narangiza ambwira ngo nanjye nzamwoneshereze kuko abona nta nka ngira. Yaragiye agura umuceri araza amena hejuru y'inzu ye ya wa muturanyi we ufite inka, arekura inkoko ze ziragenda ziramusamburira inzu zishakamo umuceri, zirayisambura inzu yose zishyira hasi. Undi atashye asanga inkoko zamusenyeye. Aje kumubwira, undi aramubwira ati nawe uzarekura izawe ziza zisenye yanjye. Rero ibi bintu by'amatora ari kubera muri Kongo ndabibonamo agakino gashobora kumera nk'akabo baturanyi babiri. Rabini niwe ujya ukunda kuvuga ngo ni homba homboka. Gisegeti afite abantu bamushyigikiye atari benshi burya, kuko bamushyigikiye ni aba bantu b'aba FDLR bavuye mu Rwanda, n'aba kabiri ni Abarundi. Bivuze ngo Gisegeti ashyigikiwe hanze kuko burya n'ubuyobozi bwe bwose imyaka ine yayikoreye hanze y'igihugu kuruta mu gihugu, kuko no mu kwiyamamaza hari intara yageragamo akaba yigezemo bwa mbere kuva mu myaka maze, kandi ibihugu yasuye bigera mu 190. So aba bantu ba Gisegeti bamushyigikiye rero b'abavamahanga n'abashyigikiye Katumbi Moise Katumbi b'abanyagihugu, bishobora kuvamo ibyo bintu navuze hejuru. Gisegeti bakamutangaza nk'uwatsinze, tukaboneraho ko Kongo ahubwo itangiye gucikamwo ibice bya bindi abazungu batigeze bifuza, kuko buriya kiriya kintu ngo Kongo ngo ntizacikamwo ibice ntago kiri mu nyungu z'abanyekongo, kiri mu nyungu z'abazungu.
rero tugasanga abanyekongo bashobora guhita bakanguka bo muri rusange bakavuga bati kuko kuvuga ngo ntabwo Kongo yacikamwe ibice, Kongo ya Kinshasa nta kintu imariye Kongo ya Western Kongo, nta kintu imariye Kongo ya Katanga, nta nicyo. Kandi ibi bice nanone uretse kuba bigurishayo ibyo kurya ntacyo nabyo bimariye Kinshasa, kuko bihuzwa n'amasoko, kandi amasoko ntibivuze ngo ni mu gihugu ndana amasoko ari gusa. N'igihe Kinshasa yaba yabaye amahanga, bakomeza bagahaha ibirayi muri Nord Kivu, bagahaha amakara muri Sud Kivu n'amata n'ibindi biribwa. So dushobora kuboneraho rero gutangazwa ku bwigenge bw'iyo Katanga, izi neza ko yatoye Moise Katumbi. Tukabona muri za Kivu nazo tukabona izindi mpinduka, no mu bindi bice za Kasai nazo zigatangaza ubwigenge, na Gisekedi rega kisanga muri Kasai ya Occidentale wabo ajya nawe gushakisha ubwigenge bw'igice kiwabo. Kuko mu by'ukuri ndongera mbivuge mbitsindagira, kuba Kongo ibumbabumbye kuri yuzuyemo intambara ntabwo biri mu nyungu z'abanyekongo, biri mu nyungu z'abazungu bajya gukurayo, guhahirayo muri izi ntambara. Kandi kuko ibikenewe abarwana ntacyo bibafasha, ariko bifasha abatari kurwana aribo babandi bafite inyungu mu kuba Kongo ari ikibumbabumbe, ari ikirundo kingana kuriya. Harimo inyungu kubaza gutwara aya mabuye, kandi aya mabuye nta nyungu afitiye ari abaturage. Rubaya, amabuye ya Rubaya nahoze numva mbona za message bari kubwirana, umwe amubwira ati imaze gupfusha abasirikare 17, undi ati ibintu nk'ibyo bavuga bati Rubaya nifatwa imyenda dufite tuzayishyura dute. Bivuze ngo abaturage ba Rubaya ntabwo bafitiwe inyungu muri rusange n'amabuye ya Rubaya bose, ariko hacitsemo habaye igice cyabo, kare agace kagize amahirwe yo kwigenga nk'igice ukwacyo, nk'igihugu kwacyo, ka gace katangira kugirira akamaro abanyekongo. So niyo mpamvu navuze ngo uko ari ikirundo kingana kuriya nta nyungu abanyekongo bafitemo nk'abaza gusahura ubutunzi bwa Kongo. Kuko n'uyu nguyu uvuga kwishyura imyenda kugira ngo ajye mw'iyo myenda, nuko ntacyo hamumariye kurusha abaza kubijyana. Yego. Aya matora rero dushobora kubona habonekamo ubwigenge bw'ibice bimwe na bimwe bitigeze bitora Gisekedi, kandi Gisekedi akitangaza nk'umuperezida waciyemo ashyigikiwe n'aba bantu nanone b'abetranje barimo abarundi n'interahamwe z'abanyarwanda. Nuko mbibona. Murakoze. Murakoze. Alpha Mike, wadusoreza ikiganiro dukasoza. Murakoze cyane. Buriya bagenzi banjye bavuze barasobanura, ariko hari ibintu nka bitatu nge nabonyemo. Iby'amatora, abiyamamaza bahatanira kugira ngo bayobore Kongo bafite objective bafite, nta nimwe ireba cyangwa ivuga Eastern Congo. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, M23 ifite objective, ifite kirimo kurwanira, kandi abashaka kubyumva barabyumva. Icya gatatu, abasirikare cyangwa ingabo za Kongo zo zirimo zirarwana, ariko kugeza uyu munsi barasa nkaho barimo kurwana nk'abadafite umutware. Igihari kigaragara ni iki, nuko buri ruhande rufite conflict, yaba ari mu matora, ari mu ntambara, buri ruhande rufite objective. So ikigiye kugaragara ni iki ngiki rero, abari mu matora baraza kugaininga objective zabo, uzatorwa utazatorwa bafite objective yabo. Abarwana M23 nayo ifite objective yayo, ivuga iti
twebwe icyo twiyemeje kugeraho ni iki ngiki kandi tuzakigeraho by hook and crook uko byagenda kose nk'uko Major W'Ingoma yabivuze ejo bundi avuga ati nta na santimetero bashobora kutwambara uko byagenda kose we are capable of doing everything possible. Yego. FIDC navuga ati turaza kurwana ko ntirwana irohereza abazarene. Ikigiye kubaho ni igikirego. Ikigiye kubaho nuko uko iminsi igenda yigirayo abo bose nabo bazungu bavuga ngo barashaka inyungu zabo buriya reka nkubwire meke buriya bari abazungu bose baba bavuga buriya si ukuvuga ko batazi icyo M23 irwanira barakizi. Yego. Ahubwo bari kuri ya principle ivuga ngo the fittest of the fittest shall survive. Uzarusha undi imbaraga niwe tuzayoboka. Yego. Ndekeye aho ngaho. Murakoze cyane ndabashimiye mwese. Rabin ndagushimiye. Ya nanjye ndabashimiye. Bosco nawe ndagushimiye, Alpha Mike ndabashimiye. Reka dushimire abakurikiye kino kiganiro mwese ababanye natwe mu kiganiro cy'umunsi tariki ya 26 ukwezi kwa 12 2023 ni ikiganiro gikozwe hasigaye iminsi 4 n'amasaha kugira ngo umwaka urangire. Ndagushimiye wowe wabanye natwe, shimiye Minyoni wari ku buhanga bw'ibyuma kuri kamera n'amajwi, nawe bagikurikiye bakora subscribe, bakora comment, like n'ibindi. Ndagira ngo babwire iki kiganiro mureke kigire like nikigira 10,000 kigenda like 10,000. Kandi abantu bifuza gutera inkunga Bwiza umwanya n'uwanyu, mudutere inkunga uko ufite kose umwanya n'uwawe. Rwose mudutere inkunga kugira ngo tubashe kumenya gukora. Ndabashimiye mukomeze kugira byiza kuko nanjye meke kayiranga ikindi kiganiro ni ku munsi w'ejo.